byukuri ni inkuru twavuga ko ari inkuru yatangaje benshi ariko inashimije ko mu myaka 3 Ubushinwa buteganya guha Afrika miliyari 50 z'amadolari. Mu byukuri rero perezida w'Ubushinwa birumvikana Jinping birumvikana yatangaje ko mu myaka itari 3 iri imbere igihugu cye giteganya guha ibihugu bya Afrika ama yuan miliyari 300 miliyari 360 angana n'amadolari ya Amerika miliyari ubwo no kuvana miliyari 50 n'ibice 7 z'amadolari y'amanyamerika bege befaranga we ni byinshi koko mu byukuri rero yisezerano yibirumvikana yaritanze kuri uyu wa gatanu nzeri birumvikana ubwo yaganiraga n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zo muri Afrika bitabiriye inama y'ubufatanye mu mpande zombi. Mu byukuri rero mu nzego zibirumvikana mu mpande zombi mu byukuri mu nzego zizibandwaho muri iri shoramari nk'uko perezida w'Ubushinwa Jinping birumvikana yabisobanuye harimo urw'inganda ubuvuzi by'ibikorwa remezo n'ubucuruzi. Kuri yaragize ati Ubushinwa bwiteguye gushimangira ubufatanye n'ibihugu bya Afrika mu by'inganda ubuhinzi ubwikorezi ubucuruzi n'ishoramari. Mu byukuri mu myaka 3 iri imbere iteganye gutanga ubufasha bw'amayuan miliyari 360. Mu byukuri muri aya mafaranga harimo miliyari 29 z'amadolari birumvikana amadolari y'amanyamerika birumvikana zaba ari inguzanyo hanyuma rero miliyari 11 zizaba ari inkunga n'izindi miliyari 10 zifashishwa mu gushyigikira societe z'Abashinwa zikorera muri hehe muri Afrika. Mbyuko rero perezida Jinping birumvikana yasobanuye ko igihugu cye cyiteguye nyine gufasha Afrika guteza imbere imiyoborere myiza binyuze mu kubaka nyine ibigo 25 by'ubushakashatsi ku miyoborere kuri uyu mugabane. Mu byuko rero mu bicyase mu magambo ari Beijing cyase mu gihugure Beijing abanyapolitike nibura basi igihumbi na habo nyine ku miyoborere ijyanye n'igi byukuri bazanahugura abanyapolitike igihumbi baho nyine kubijyanye n'iki n'igihe n'imiyoborere ijyanye n'igihe. Mu byukuri rero giteganya kandi guha nibura basi ibihugu bya Afrika inkunga ya miliyoni 140.5 z'amadolari ko kubinyire kubifasha nyine guteza imbere igisirikare kikajyana mamani kikazahugura nyine abasirikare 500 bo muri kuri uyu mugabane n'abandi igihumbi bo mu nzego z'umutekano. Mu byukuri rero Ubushinwa ni umwe mu bafatanya bikorwa mpuzamahanga bimena b'Afrika bitewe nyine n'ahanini n'ishoramari rinini bwagize nyine kuri uyu mugabane n'inguzanyo bwawuhaye mu myaka myinshi ishize. Mu byukuri rero raporo ya kaminuza ya Boston y'abanyamerika igaragaza ko nibura basi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2 nyine kugeza muri 2023 Ubushinwa bwagurije ibihugu byo kuri uyu mugabane miliyari 142 n'ibice 28 z'amadolari y'Amerika hifashishijwe rero mu guteza imbere ubwikorezi ingufu n'ikoranabuhanga. By'ukuri rero President Jinping yijeshe nyine Afrika kwiha amadolari 50 n'ibice 7 mu myaka 3 iri imbere ni ibidolari by'ibinyamerika tugira ngo na amadolari yahani yumva ko ni faranga byinshi cyane. Mu by'ukuri rero mu by'ukuri ni ibintu yewe bishimishije ariko je ku ruhande rwanjye numva bishimishije reka mbashimire kandi mbabwiye ko mbakunda navuta.